Ndabakiriye abakurikira Isonga News, abo tubana umunsi ku munsi mu biganiro n'amakuru yacu abagezweho. Tuvuga ku mutekano, politiki na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari. Njye nitwa Semugeshi Bayingana. Turi kuwa gatatu tariki 7 Gicurasi 2025. Ni umunsi wari busy cyane, ni umunsi waranzwe na climat iri modere. Abari Kigali mu Rwanda mwabonye imvura, navuga ko yiganje cyane kurusha uko izuba yavuye. Aho muherereye hatandukanye cyane ko statistique mfite garagariza ko abadukurikira muri Afrika, South Africa, Mozambique, Malawi, Uganda, mumeze mute, Kenya, badukurikira muri ku mugabane w'Uburayi, Canada, US ndetse no mu burasirazuba bwo hagati. Mwe mumeze mute? Ndizera ko namwe mumeze neza. Tuganira politike mpuzamahanga n'uyu munsi, ntago turi buze kujya ntago turi butana umurongo. Iyo tutari kuvuga ku biri wacu mu karere, tuba tuvuga ku rwanda rwa politike mpuzamahanga. Iki ni ikiganiro cya gatatu uyu munsi dukoze kigaruka ku nkuru imwe, ni Ubuhinde ndetse na Pakistan. Ubuhinde, Pakistan, navuga ko ari izo nkuru zibanze kuri page z'ibitangazamakuru mpuzamahanga byose byandika ndetse n'ibikora inkuru mu buryo bw'ama podcast cyangwa se abakora mu buryo bw'isesenguramakuru. Ubuhinde na Pakistan niyo ngingo iri kuvugwa cyane. Impamvu nuko ibihugu byombi bisa nkaho byateye ikirenge bigana mu makimbirane ashobora kubyara imirwano. Byombi bitunze nuclear, ni ibihugu bifite intwaro kirimbuzi, ibihugu kandi ubona ko bidashobora gushyiramo gushidikanya mu kuzikoresha, cyane cyane nka Pakistan. Bavuga ko Islamabad gufata umwanzuro wo gukoresha arme nuclear ku Buhinde bishobora kubihutira cyane mu gihe bigaragara ko ibitero by'Ubuhinde byaba bibazengereje. Nako bimeze kandi i New Delhi, Narendra Modi nawe ni umugabo muri rusange udakunda kuvugirwamo, ariko kandi akaba n'umugabo agaragaje ko ari diplomatique cyane. Kuri ubu rero sinzi uko byagenze, ariko amakuru twaje kumenya nuko Narendra Modi umwanzuro yawushyize mu maboko y'abashinzwe umutekano mu gihugu. Byose asa nkaho byikuyeho, bivuze ko Minisiteri y'Ingabo ndetse n'izindi minisiteri zishamikiyeho, habishinzwe umutekano imbere mu gihugu, inzego z'ubutasi ndetse n'igisirikare cya India cyangwa se cy'Ubuhinde, ari bafite icyo bagomba gukora kugira ngo barebe ko basoza iki kibazo cya Pakistan. Tujye kuvuga rero ku buryo ingabo ziteguye ku mpande zombi. Pakistan sofa iravuga ko itarihora, itarakora icyitwa retaliation, ntabwo barasubiza Ubuhinde. Nyamara tuzi ko zimwe muri rockets, zimwe muri missile zaturutse muri Pakistan imbere ziza muri Kashmir, by'umwihariko mu gace ka Kashmir y'Ubuhinde ndetse n'akandi gace kitwa Jammu, nako na gace kari muri Kashmir, ni leta yegeranye na Kashmir y'Ubuhinde. Amakuru twamenye nuko abaturage 10 b'Abahinde bishwe n'ibitero by'Abanyapakistan, mu gihe 26 ku ruhande rwa Pakistan bishwe n'ibitero by'Abahinde. Ni gute Pakistan ivuga ko itarasubiza? Hitezwe ko iza gusubiza. Irasubiza ite? Nibyo tugiye kuba dusubiramo ndetse tunaganire turebe muri rusange uko bihagaze. Ndaza kubatambutsa mbageze gati Moscow, babwire ko uyu munsi ingendo zose za gisivile zo mu kirere mu murwa mukuru Moscow zahagaze. Indege zirenga 50 ziracyari ahitwa Portive, ni muri St Petersburg, aho ingendo zaziteganyijwe kuva St Petersburg zijya Moscow zose zasubitswe bitewe n'amadrone y'Abanya-Ukraine. Turi kuri tariki 7 mbibutsa ko amasaha ari kwarirwa ku ntoki kugira ngo umunsi hiziza y'intsinzi Union Soviétique yakuye ku bwami cyangwa se ku butegetsi bw'Abanazi umunsi ugere. Kiev iracyohereza amadrone yayo i Moscow, ikajya naho ikirere gifungwa. Ese umunsi wa tariki 9 mu mboni zawe ni umunsi ubona ute? Ni umunsi ubona uzaba umeze ute muri rusange? Kora subscribe niba ari ubwa mbere dukurikiye, winjye mu muryango mugari badahwema kubana natwe. Nyine Semugeshi Bayingana, reka mbinjize mu makuru agezweho, by'umwihariko aho tugiye kuvuga kuri Pakistan ndetse na India. Byose byatangiye na tariki 22 Mata 2025 mu gace ka Kashmir igenzurwa n'Ubuhinde. Mu kiganiro cyacu cya mbere twasobanuye ko Kashmir yabaye ikibazo hagati ya Pakistan n'Ubuhinde. Abatumbishe cyangwa se batazi neza impamvu Kashmir ari ikibazo hagati ya Pakistan n'Ubuhinde, muze kumva ikiganiro cyacu cyabanje cya mbere ku uyu munsi wa tariki 7 muraza kumenya byinshi kuri Kashmir. Byatanye rero ubwo imitwe y'Abanya-Pakistan cyangwa se imitwe ikora muri Pakistan, ariko ubutegetsi bw'Islamabad bwamaze kwitandukana n'iyi mitwe. Ni umutwe uwitwa Lashkar-e-Taiba ndetse n'uwitwa Jaish-e-Mohammed. Iyi mitwe yombi ni imitwe yitwara igisirikare cyangwa se ni imitwe y'iterabwoba niba ariko twabyita, ariko ubutegetsi bw'i New Delhi mu Buhinde bukemeza ko iyi mitwe ihabwa cyangwa se ihabwa ubufasha, ishyigikirwa cyangwa
iharurirwa inzira n'ubutegetsi bw'Islamabad n'ubutegetsi bwo muri Pakistan. Imitwe rero yagabye ibitero bikomeye cyane, ni mu gace kagenzurwa ni muri Kashmir igenzurwa n'Ubuhinde. Ibitero byose byica ba mukerarugendo 26 harimo Abahinde ndetse n'abandi bo muri Nepal. Nepal ni igihugu kirimo harara hagati y'imisozi ya Himalaya, imisozi miremire nasanzwe mu musozi muremure ku isi witwa Mount Everest. Ibitero by'amatariki 22 byaza gusubizwa uyu munsi tariki 7 Gicurasi, nibwo ubutegetsi bw'i New Delhi bwasubije bino bitero bagabyeho, ariko basubizanye uburakari bukomeye kuko ntago bigeze barasa gusa kuri site z'iyi mitwe twavuze haruguru. Pakistan yo yemeza ko ibitero byagabwe cyangwa se ibitero bagabye muri kiriya gice byanahuye cyangwa se byarashwe kuri site militaire zabo. Ubuhinde bwakanye by'amakuru, ariko nk'uko ku makarita dufite hano abigaragaza, hari ibice Ubuhinde bwagabyemo ibitero biri kure ya Kashmir, nk'igice cyitwa Bahawalpur ni igice kiri kure cyane, nk'igice cyitwa Murdik ni ibice bitari muri Kashmir. Bivuze ko ari ibice biri imbere ku butaka bwa Pakistan. Nk'aka gace kitwa Bahawalpur ni agace kari kuri kilometero 100 uturutse aho Kashmir ya Pakistan irangirira. Urumva ko Ubuhinde bwarenze, nibwo bwa mbere Ubuhinde burenze bukareka kurasa muri Kashmir ya Pakistan, noneho bukarasa mu bice biri imbere muri Pakistan. Niyo mpamvu bavuga ko habayeho kurasa ku zindi site. Nyamara ubutegetsi bw'i New Delhi bwatangaje ko izi site bwarasheho n'ubundi ari site zisanzwe ziri mu maboko y'iyi mitwe yitwara gisirikare baba bashyigikiye. By'umwihariko nabonye umutwe umwe bita Jaish-e-Mohammed. Iyi Jaish iyoborwa n'umugabo hano, reka nshake amazina ye. Uyu mugabo binavugwa ko yahise yicirwa abana be basaga 5, ndetse n'umugore na muramu we, bose bishwe n'ibi bitero byagabwe muri kariya gace. Bamwita Masood Azhar. Uyu mugabo Masood Azhar bivugwa ko ari uyoboye umutwe witwa Jaish-e-Mohammed. Ni mu gihe kandi banarashe ku birindiro by'umutwe witwa Lashkar-e-Taiba. Uyu ukaba uyobowe n'umugabo bita Hafiz Sayed. Hafiz Sayed ni uyoboye uyu mutwe bita Lashkar-e-Taiba. In your opinion, mu bitekerezo byo baratekereza ko Pakistan yaba yavogerewe ko barashe mu bice bitari muri Kashmir? Niyo barasha muri Kashmir, ubundi niki cyatumye Ubuhinde burasa muri Pakistan? Bwabanje kwikura mu masezerano y'amahoro basinye muri 1972, na masezerano yabuzanyaga ko hashobora kubaho ibitero cyangwa se igihugu gishobora kurasa mu kindi. Ubuhinde bwabanje kwikura muri aya masezerano kugira ngo bubone uko burasa imbere muri Pakistan. Ari nayo mpamvu ubutegetsi bw'Islamabad, inama y'umutekano yatanye mu masaha y'igicamunsi, ntabwo turamenya ibyavuyemo, ndi gukurikirana hafi umunota ku wundi biri kubera muri kara gace. Ntabwo turamenya icyavuyemo, ariko icyo aba political experts bari guhurizaho nuko Pakistan igomba gusubiza. Uko idasubije byagaragara nk'agasuzuguro, byabihaye icyuho Ubuhinde ko buri uko bishatse buzajya burasa muri Pakistan. Ndetse Pakistan yakoze ikintu gikomeye, isa nkaho iri bugendere ku cy'abaturage bari buze kuvuga. Pakistan ibibutse ituwe n'abayisilamu. Ubuhinde majority bagizwe n'abahindu, n'amadini cyangwa se n'ukwemera navuga kuri diverge, n'ukwemera navuga kudahuye, n'ukwemera muri rusange navuga abari muri ino myemerere bombi ntabwo bahuza. So abanyapakistan demo bari bugaragaze ko nibadasubiza ari agasuzuguro, bisa nk'aho igisirikare ubundi gitegereje kumva icyo abaturage bari kuvuga, kandi majority 90% by'abaturage b'abanyapakistan bari gusaba ubutegetsi bwabo ko bwakihanangiriza Ubuhinde, kuko ukurikije urebye background Ubuhinde bigaragara ko aribwo bwagiye burasa cyane kuri Pakistan kurusha uko Pakistan yagiye irasa ku Buhinde. Ndavuga hagati y'ibihugu byombi. Ukuyeho iby'ingabo zihora zirasana muri kara gace ka Kashmir, ubundi hari igice cyitwa Land of Control, nabonye mu magambo y'ine bayita Rock. Kara gace irasana gihe hato na hato ryo rihoramo, nakwezi gushobora gushira rwose abasirikare batavogeranye ngo amasasa ahererekanywe. Kuri uyu munsi rero impamvu biri different nuko noneho Pakistan nayo yarenze irasa indege zo mu bwoko bwa Mirage z'Abafaransa, zimaze nizo mu kiragano cya 4 zirasirwa imbere muri leta ya Jammu, ni mu gace kagenzurwa n'Ubuhinde, ni muri Kashmir
y'Ubuhinde. Nuko bimeze. So nari nyiri kuvuga rero ko ukuye ko kano gace nari mbaye musubiriyemo gato, ukuye ko kano gace ari agace kaba karunzemo ingabo, none hari izindi ziri gushyirwamo. Ngira ngo kare twavuze ku rutonde rw'ibice bikunze kuba birimo ingabo nyinshi. Tubona DMZ muri Korea, tubona Kashmir, tubona Sinai Peninsula, tubona Western Sahara, tubona Gaza Strip, tubona hara Crimea, tubona Donbass. Twabonye ibice byinshi byashyizwemo abasirikare kugira ngo impande zombi zisa nk'izihanganye, escalation ise nk'igabanuka. Kuri ubu rero siko bimeze hariya, impande zombi zamaze kuzana ingabo zirwanira ku butaka, ibifa systeme z'ubwirinzi ziri hafi aho, ariko ikibazo nuko urebye ushobora kuhababarira. Turebe dupimye nk'imirwa mikuru. New Delhi ifatwa nk'umurwa mukuru w'Ubuhinde, iri ku rugereranyije naho Kashmir iri. Mu gihe kuva Kashmir ugera Islamabad na kilometero 70 ziri. No kuri uturutse kuri Kashmir y'Abanyapakistan kugira mu murwa mukuru Islamabad na kilometero 70 ziri. Bivuze ko kuva ku mupaka ugera mu murwa mukuru ubundi wari mu rugendo rw'isaha n'igice. Urumva ari imodoka igendera kuri kilometero 70, ari nk'imodoka igenda kilometero 70 ku isaha yabihageze, isaha imwe mu modoka wabahageze. Bivuze ko ari n'ahantu hashobora kugendeka n'amaguru, n'ahantu ushobora kugenda n'amaguru mu gitondo nimugoroba ukaba wahageze, kuko hari abantu bashobora kugenda kilometero 70 ku munsi n'amaguru. Birashoboka cyane. Aka gace kuyo kuba ari agace gasanzwe karimo ingabo, noneho hanujujwemo izindi ngabo nyinshi. That's the topic y'ikiganiro cyacu. Hujujwemo izindi ngabo nyinshi. Pakistan nirasubiza, nyamara amaze gusenya fighter jets zirimo Mirage z'Abafaransa bahaye Ubuhinde, bazisenye bazishyize hasi. Aho bitandukanye ni hehe rero? Ari naho ruzingiye. Pakistan iza gusubiza mu Buhinde, iraza kurasa kuri military sites. Mu gihe Ubuhinde kugeza ubu gihagaze ku gitekerezo cy'uko butigeze burasa ku bigo bya gisirikare by'Abanyapakistan, bari kuvuga ko barashe mu bigo bya gisirikare by'imitwe itwara gisirikare yishe abaturage babo muri Kashmir y'Ubuhinde. Pakistan nisubiza, iraza gusubiza irasa ku bigo bya gisirikare by'Abahinde. Bivuze ko igishobora kubyoroshya, icyatumye ino ntambara idakura nk'ibinini, icyabyoroshya nuko Pakistan yakirinda kurasa ngirasa imbere mu Buhinde. Nirasa yo yarasa kuri military sites, n'ayandi mahita mu Buhinde baraba busigaranye, uraza gusubiza muri Pakistan haze kuba icyitwa missile ping pong, guhererekanya cyangwa se missile tic tac, kumwe umuntu aguhana ukamusubiza. Nibyo turi buze kubona. Ntabwo twishimiye rero cyangwa ntabwo twatishimira ko habaho ihangana riri mu bwo buryo, cyangwa se ihangana kuri urwo rwego. Ntabwo ari byo twifuza, nubwo mu by'ukuri ari byo tugendereye, ariko ikigaragara nuko na Pakistan itarasa biraza gufatwa nk'agasuzuguro. Muri rusange igisubizo nuko bari buze kurasa, keretse bahinduye. Nanone bahinduye barasa ku bikorwa bya gisirikare, barasa ku basivili, wakica abaturage b'Ubuhinde bagacicika. That's the problem. Niba barasa kuri site militaire z'Ubuhinde ni kibazo, niba barasa ku bikorwa remezo it's a problem. Bararasa he? Barasa mu misozi se? No way. Bagomba kurasa ahantu hatuma Ubuhinde bwumva ko nabwo bwangije bwisha abasivili b'Abanyapakistan. Nahoze mbona Emmanuel Macron w'Ubufaransa, mbona Trump, hari icyo bavuze. Rishi Sunak muramwibuka, wahoze ari minisitiri w'ingabo w'ubwami bw'Abongereza. Bose bari kuvuga ariko nta muntu ushaka, bari kubica hejuru. Hari umwe mu bavandimwe twaze tuganira karanambwira ati ntabwo bari kuvuga ko icyo bapfa ari idini, ntabwo bari kuvuga ko bapfa imyemerere. Imagine aho ikiremwa muntu kigezaho gupfa imyemerere, ku buryo habaho n'intambara ishobora ku extending umwaka kubera imyemerere gusa. Roots cause abakurikirana hafi bavuga ko ari imyemerere. Ibi byose rero ngewe mbyegeka ku bazungu, ndabyegeka kuri British, ubwami bw'Abongereza bwakoronije cyitwaga British India. Bagiye bakora amabara, bemwe bajya barira. Ngarutse gato mu karere k'ibiyaga bigarara, bajya bavuga ngo Kongo yaragizwe y'Ababiligi, Kongo Mbiligi. Hari na Buhinde Bwongereza, niba ariko nabivuga. British India, Ubuhinde butarabona ubwiyenge bwitwaga Ubuhinde bw'Abongereza. Baratandukana, bacamo kabiri, abafite imyemerere ya Islam, abafite imyemerere y'Abahindu, barabatandukanya. Kimwe cyitwa Pakistan, ikindi cyitwa Ubuhinde Kashmir,
iyo isigirwa uburenganzira bw'uko izahitamo igomba kubarizwa. Haza ikibazo cy'uko majority y'abari batuye Kashmir bari abahinda ariko bayobowe na Maharaj w'umuhindu. Pakistan ikimara kumutera cyangwa se imitwe ya gisirikare muri Pakistan ikimutera yahise yitabaza nyine bene wabo b'abahindu, batamusinyisha amasezerano y'uko agomba kwemera nayo kujya bamutabara y'uko Kashmir iri buze kujya ku ruhande rw'ubuhinde. Maharaj arabisinya baramutabara, UN byinjiramo irabitandukanya, Kashmir icibwamo kabiri, igice kimwe cyitwa cy'Abapakistaniye, ikindi cyitwa cy'abahindu. So icyo cyagaragaza ni iki, bano banyaburayi bano bazungu nubwo bisa nkaho bakemuye ikibazo ariko basigamo ikintu kizahora kizatuma muhora muhanganye kugira ngo presence yabo igaragare. Urugero rworoshye, mu karere k'ibiyaga bigari hari ikibazo cy'abarwandafone. Iki kibazo kizahora kigonganisha u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikibazo cy'abarwandafone baba mu burasirazuba bwa Kongo, for your information, ni ikibazo kizahora gihanganisha Kongo ndetse n'u Rwanda uko byamera kose. Si hano gusa, jya muri Nigeria, muri West Africa, ikibazo cy'abayoruba. Abayoruba barabarwa mu bwoko, abantu bafite miliyoni 50 z'aba, ubundi ikwiye kuba ari igihugu, ariko babaciyemo ibice babajyana muri Cameroon, babajyana muri Niger, babagara muri Nigeria. That's the way of them. That's how they live. Ntabwo bakimura ikibazo ngo kirangire, basigamo biranega, basigamo utuntu muzahora, basigamo ibiye muzahora musitaraho kugira ngo baze basinga bababyiringira. That's how they work. They are Europeans. They runs where they benefit. Bajyana hari inyungu. Africa, India, China, ibihugu byose byakolonijwe muzarebe ni hajya haburamo biranega. Ubushinwa ufite ikibazo cya Taiwan, ufite ikibazo cya Hong Kong. 2024 tugejeje kureba Hong Kong uko bizagenda, ariko hari ikibazo cya Hong Kong. Ubushinwa tubarwanga igihugu cyanganye mwisi ariko gifite ikibazo cya Hong Kong na Taiwan. Uburusiya haracyari ikibazo cya Ukraine. Uburusiya buzahora buhangaye na Ukraine uko byamera kose. Union Soviétique igisenywa nta kindi babonye ko weakness y'Uburusiya ari Ukraine, Donbass. Ibihugu byose by'ubuhangaye nagenda nkubwira biranega bagiye bashyiramo biranega ntabwo bajye bakimura ikibazo ngo kirangire. See in Israel, what about Gaza? Gaza will be core of conflict between Israel and Palestinians no matter what. Gaza will stay as core of conflicts between Israel, Jews and Muslims, between Israel and Palestinians no matter what. That's how they work. Niko bakora n'abanyaburayi muri rusange. So tutegereje kureba icyo Pakistan iza gukora, gusa iri buze gusubiza ko nisubiza irasa kuri site militaire n'ibindi bintu, nirasa ku bikorwa remezo ikica abaturage b'Ubuhinde narendera mu dinagari bwica. Nicyo ndi kubona. So reka rero mbashimire cyane, nshimira abakurikira Isonga News n'abakunda Semugeshi Bayingana muri rusange. Amakuru y'ibiganiro byacu by'abaragaruka, mukomeze mudukunde, munadushyigikire, mufashe platform yacu gusakara kugera kure. Blessings over blessings. Abakunda Imana nibahire. Thank you.